hemen necesideiak, gauza asko itxitxu, gauza asko erakustetxu, necesideiak. Baina necesideiak ez daukak genian, oitu izenian, hola, esaten un poquito, en fin, bien. Ana Risco, vio, tú tienes que ser allí inimio, y alguien tiene que ser, y el ejecutor, ya sabes, es bueno, menos bueno, para unos es bueno, para otros es malo, y tal. Y bueno, cómodo, pues, y Jaré, puesto un tanche, te he puesto un tanche. Yo te voy a decir claramente, anécdotas me ha dicho, en una empresa, kristonak, eta fundadoriak, daudero bost fundadori. Izena esango nintzake baina. Eta, gaube, gurtira paseta, firmako nire panik, 11 hilabete kobratzia. Reunixuan, ze eta justua gabitze kristonak egite manko, gaube, nik 11 hilabete firmako nituzke, 11 hilabete, urtean 11 hilabete, kobratzia, ezke baita, ez da bai, hola, ez toketa. Hode, gero ja pixat zituen etortzetxo gortik, batian maestria dela, bestian ingeniero técnico dela, joder, aquí no hay calefacción, o que me cago en día. ¿Qué? Baina, joder, hemen, si no tenemos ni esto, si no tenemos aquí. Mira, chicos, hostia, cago, claro, hori, han ibili dianak eta pasaudamenak eta zeak, etorri, eta no tenemos calefacción, o aire acondicionado, o aquello, o lo otro, desde el primer día, joder, hori pasau ez da benak, etxakik, hain pentsatzeko, hau holaxe dela, eta ez dugola, han batagatzuk inibia, eta niretako hortik jatoke, eta orduan, sasoa baten, guk ipini inuanian, hauan, derriorra bakizean, haili esaten dago, ni nonde caerse muerto, hauan, bizikleti hartu, plazen ziara. Han 12 ordu laerein, Ibarrea, autobusa gero ipini joen, trena goitxik, beste batzuk beste toki batea. Eta esa gustat, una anécdota te voy a decir, etxe hartzeko da, Antzulan, jaestan 6 abade, orduro, 6. 4 zerian, herrixan, beste bat maiztetan, eta beste bat uzarran. Eta maiztako azuan, Riojanua. Dongo Alberto Aperio izan zalazean. Eta gau, ekarri joan, motorra zorianua, bakize zorianuak. Bezpi eta baino txikixoa zorianua, ez daik, hola. Claro, 10 eo behatxea mesia emon, eta gau, mesia ordua metan egote zizio meseta, eta bat bestia eta. Han juntzian lagoz bat zeita. Joder, don Alberto, ha traído usted moto, eta. Sí. Pero esto no se hace para obreros, Abadía aquí, tócate los cojones, Eta arek, bizikletan eguneo, plazen ziba Ibarrea joan, han destakoan 10 ordu ini, o lo que sea, atzea etorriai. Esto no se hace para obreros. Ikorduan 6 mio. Ikorduan burdina guritxui belduitxeak. Baina, tan hau genean,